medasi. On say Ghana ha no emra nya dwuma. Emra nya dwuma ntina ma ne basa. Ena nsisie no nso dɔɔso. Oh. Nsisie no dɔɔso. Ode ne sika abɛhye company no. Ana say dwuma no. Ena wo aban so unim. Okay. Ha, unim pa. Na waba no say fa ne sika ma no a. Identity is a watching aba and I say almost protest. For any adult phenomena, Obibia, Aquaba, a day about too much GHS. So, Ghana or Hello Jimmy, and I brass some song for a pet capa, and then so may they ever soon. And a day a young for Dudwana, air bob, and a woman, someone would do to a jar in air, say, kill us, we are ready to die. Dainty, and I must in some way, a coso, a war, a year, my you. A spokesperson for coalition of aggrieved customers of 53 collapsed fund management companies. Mr. Charles Nyame, and a day a year a buy and answer possible and sa also one much as a woman do one more aqua woman catching in a day it's a ebusian former back formally a year Gold Coast Fund Management as they say one more day echo a year black shield no and now a year a new man a banks are a Google year microfinances are a Google year home on the back Mampany and she share the work when we say a yes cabiano. Na wo musika wo mo ahwe no wo mo ebetuatua e dia ma eye customers e wo ehonum na no na enhihye bi aba bonten eye Securities and Exchange Commission wo mo de aba betu edwa ache se wo mu ne se wo metuatua eye empesua ana se eye adwuma yeko ni bi esika e de amomo mu di edin ekone no e na ama eneden black shield for Womu di ankwankwan kopie mu e wo ho no mu a wo mo ente wo mo ase nuti wo mu de wo ye kire kese e hihye eye eso na wo mo nsem wo mu di etu edwa edie na chese eye hwe eye SEC wo mo statement ana wo mo nsem wo mo candidate wo mu ni se eye misleading e na ebiem nsusu no eye deceptive entina nya de se wo mo ebepene ama wo mo dwumede akoso na ebusuafo ensem no de ebusua esewoni ente se ye kan edicho asoturu nyina epiepie mu ewo eho na metwa mo me ba me di mo twemu eba beso odofo me mamo akwa basunku ebiemu ene de mo man kotie eye Mr. Nyame nensem odi atu dwa no say I am being arrested because we are making noise about our money. We are not cocaine dealers for the government to confiscate our fund over 2 years. What is the government doing? Are we cocaine dealers? Are we money launderers? Are we slaves in our country? We are not afraid. They should kill us. We are ready to die. I am being molested by the police and they slap me because I am protesting for my money. We enen nsema wodi to dwa mention nsontrofo ekoko piemu ewo honum emam ye omo protester omo koye ye ewo Ministry of Finance womo aso ye ewo no na ebusiafo ensem we de eni enyan pa eye na ehu behia se ye bepe eye ne pomesi be anything mato ensa e da frɛ eye Apostle Ajeman Prempe awada the Bible Church of God serving the war in Christ Kaswa Tuba Junction ano na enede kan ho na se de nkomo ne beko no so wa ntwe bia ode atu edwa Apostle memo akaba ya mi ankasa me ba bibia bokode onyankopon dum ye pa na wo so e nyame adom so me ho sorry ma of ma obia onyankopon tumi ni ne donti obia ho ye kama boni bia ni fi sɛ ye ho so boni bia ni fi ne adwuma fo nyina so boni bia ni fi jo Apostle ye de yembo nra yensen mu tewtew yen hwɛ ye black shield former Gold Coast Fund Management our master son mudi de call black shield wo mo ensem o mudi etu dwa panyi a woda no Mr. Nyame odi etu edwam say wo mo ye demonstration or because of musica kwakoka ekemu ni nyina ya aban enhyehyɛ ye bi o mudi begu akwamu egugu nyoma bi na nuti na mo musica ka ekem for over 2 years ni na o ma hwe sika na nimu a emma afa ye si wo mu ba betu sika na wo mu din ama mepie mu ewo list no eso panyi ni kyire mu a enkrofo bi wo ho no mu a
woman so normal bi court ya wo mo nhihye ya na ntutu ya fa wo so wo mu dia ba bepe ba ne se no wo mo de yes security and exchange commission for catch almost say because so wo mo nsem wo court nti wo mu di ntimi memepe wo mu ntimi nya beneficiary of sika wo mo etua no na no wo mo kokko ye protesters say asumbo nyina bebemu ama che say ye hwe wo ye hwe wo mo ne wo nkro ne ba utie ne nsem wo di tu dwa yi ne de wo mo ye wo mo ya no kwan so anu yo wa kwes kapa na me da wasepa na me hira so ne adwumayefo nyina Nyame momo hodin oti na munyini nchen so ni ahwefo so ntine wa Nyame mo am urade mpagya mo nhirihira obia me yene me ma ne ade ni asofoma nyina me hira mo akuya ya sa trans na se bo ya ode abeto we ase de yemi na ani enyan se nipa ye adwuma na afie twum ni sanka na katua obeje nso a aya asem ntokwa bibire ye hwa abirim na aguso hwe ahua Ghana ha no emwanwa se ye ma we mu no se penini mo se die ni o untimi hu adenti na ese we nyina eba obi ye adwuma oye adwuma ese otuaka so far so ye adwuma ne de ese otuanika adenti na ese na katua kam last bi na me ka se me am ba teacher ni wo ye adwuma oya ba adwuma 19 months edi besine ye ntuanika ani sanka na katua company mu a wo see your friends ekura black shield for but first na a Gold Coast fund management black shield for o ma ye adwuma awo man mu ama aban wo na ma na ye adwuma no enyo ono a na ye no ho adwuma o ye adwuma ma wo aban ma aban wo nya ho mfaso adenti na fi atwam de besine na umpese odi na katua ma on wonu nyina na ma enipa ye bre wo wiase no ade ba ko nyame kire won life so obi be ya adwuma na ne time waso na wapon ana so wa ya adwuma na wie no umfa na katua ma no ade no nkodie ade no umfa hwe ne ma ade no umfa emo ne bra ya hwe Deuteronomy 24 verse 14 Deuteronomy 24 verse 14 and 15 was say ensha opani so mobroni ni ohiani a ofiri unuanum anasa owo wasase so owo unkrom ukura utimu no so eda wo ye atuma no ara no manu na paade na ma wi ankoto so efise odi hia na odi nani atoso na wansuan fra urade entiawo na anane obone ona sema urade aka so wosu obi ye adwuma e ma wi akora nkoto na katua so da o ye adwuma na tuanika anyasa na nipa no so fra urade se pe yakobon se ebeye bone kese e di amawo wo obi bosumi adwuma fancy ya for company any adwuma biya bosumi so a woni nipa ni hye sei bosumi so a ena betuanika ade dina bosumi na so na o ya kone bra okay o be se nipa no onye den edie no obedie ene bible kan so ejita no so ya no tuanika adwuma na o ye ma wo no wo anya no mpaso o ena wo tika krade tuanika no ena ya o ya so ena black shade for omani abriyo enti de ai abanye no nyame anyum nukure ni enya ne kwan no okay emra ben mo ko duru ko onu de black shade for de omudiri enim wo ma wo se otua muka wonu nko adiri nim boni ma no ye wo so wo de adwuma mana ye wo ya we wo ji tumi so mana ye adwuma enye nyankopon pesa ade no nti ese aban wo sakira na dwen na so bi ye adwuma o man mu a ese o make sure say nipa na katua na adwuma no ye na katua no so de won pepepe na asem ya na asem ko apostle yen shade o se eye adwuma wa ye
Ebe a would sika akwa to sika krabia bi would sika akwa share eye adwuma bi mu ne ho nkoneba na adwuma no egu and I say abandon shisheye bi ba na say enu nti no e collapse a won say because eye black show company no company a dawson a nkofo wo ma customers esika ye den e wo ho no nti ye be fan say akwa ye say finance fund bia womo etua eto eto enti say nkofo sika akwa kodidi banks bank sectors ni bi ne ehun koneba na say wutua bi na waja ebi afrim na say womo protest against that e was say no ye twinko nti ba de bro womo ye bubo ebi asum akuya mdasi won say Ghana ha no emra nya dwuma emra nya dwuma nti na man basa ena nsisie no nso dɔɔso nsisie no dɔɔso ɔde ne sika abɛhyɛ company no ana sɛ dwuma no ena wo aban so unim unim pa na waba no se fa ne sika ma no a adenti na sɛ wotwem aba ana sɛ omuso mu protest sɛ omusika ho no yemfa ma ho mu na wo na sika no wo ho aban no edi o se wo nya butre so tia se wo nya ntomoase na woni nipa ne kasa woni nkrofo ne kasa o sabi nyansam wo tia se nipa bia woni ntomoase kasa kan sabi nyansa sam kire na woni pa ye onipa obati ase na wo nka se baba nche no ono so sika no so ena ono so odi abrew odi abehye ne adwuma no sika so ne edi ade nyina se de o senkafo kan no o senkafo edu njichemu edu nkono owurade se serienti ne esiesie aduane na nsama ti asefo ni je de sika nso ene ede ya ade nyina oni pe sika ni hu a akora wadi afekora ewani munyam cheo sika ni hu a obede bedidi obede betu adaka obede betu nsuoka obede be bibia enye enti abura omuburu wo ne de se de wo de ne kanu kura na ne buofu ene oya ne ma envata ensese wo bufu na wo buru no chese wo ne sika ho atumi so wo nti sika be di ho sa otumi nti no enti wo ye gugu agba bia no kasa aye action bia ese oburu no we ni hwan enye envata se Ghana fo yetimi ye sa ade no we wo sese ni pe obi wo kura sika odi abehye ni sika kuma o said there be no na say thousands of Ghana cedis omom sika hihye dwumadie ne nko invest there compare bo say bank said there immense gold bi akoye hwe ni pesika akowura mu no enye sika kuma na ban utua ana immense gold na yeso utua se immense gold na yeso utua aban no wo na wo se wo hye ni se wo ntua obi asika ma no wo di ase na se wo yi wanim se wo utua eni kwa se wo utua na wo yi wanim se wo utua se wo utua jabi okay wo se ai se otu obi aka frencham na so mdwe ba okay wo ntoma se yes because obi a obi di 1 cedi 2 cedi obi di 1000 cedis obi di 50000 cedis ene shemo ti obi aka 1 cedi di anu fanisi kama no 50000 di anu so fanisi kama no okay because adwuma ni nye wo se nye kwan mu ba so ye nye o se de ani o ene oni odi sika aba onipa bia de wo di order say wo ma me awo na wo nua no me mo ana wo ma me wo na wo nua no do ma me wo ya do to baby so uni nua wo edi so discourse brown dia na se wo aban no company no e wa asemi ya e mu mo asem o edi se company na me disca e ko she mu se ono na aban instruct no wo press na me tua me car fine anu anu no so ze ono no so sika so wadi o so asen no ene basabasa na aban wo bayama omanu asumdwe aba nkrofo ne wontam so na o se utua sika no ene ma se sika no shim sika no yeshim sai sika no yeshim sai ya be se mfiem yenu afini se de Mr. Nyame kan Mr. Nyame kan na sika nda so shim unze ya no correct ewi ase sika de ene ne de bibia o wi ase enti obi sika be di wu nchai na obi so de manua na ni babere enti wofo no ayi black shade for wo mani bire ya mu koye no so mani bire no mu ko so no mo atwem kontimba na mu de asi wo mu so mo biri mu ho mo why wo de kokko to so a yemfi no
because only abandon. Who abandon? Abandon soon I want to me. And you gonna have the Yamian in Ukraine. You wouldn't have in country, young penny of you. Oh, as a Siano, a Dawson. Any piano, a Dawson. Pasamikum and Dawson, where they will be at this cannot transfer the Ayana baby were different. I'm a man for bread. So, black shade war, some of the courtois. Okay. I said, cotton sitting clear room. Okay. Oh, no black council. No Joe Missy come home. No busy come to the burial of the Bashami. Oh, woman, I qua. Woman, Nippon Abressa, Amonide, young also on Pesa. As you see, I never call your mench empeno, and Nibre, I never call your pompen, Tim Lansam Duno, young body shame, was it, and when you will be at the oh, it will be sick. I bet you are. Some women are known in a briscan. Okay. It is not the man. Okay. And also, young Van Sum Yankopon, young Van Tenase, now Udia Nasumuje. As a white Yankopon bonnet, we are made one is what I could tell about. So once was it, or Panibia and a country or beer or Yajumano, when I could see Camano, a Dow Yajumana, Tianka, and maybe Uncle Tosu, so I say, and the time also only Unipanuna say, agreement is agreement. And we agreement to be a time no sooner, but it's a man, as a company be there's some company. And the Moya as a manager, and as a director, so as I'll be also in that kind of country. And yes, I'm a young baby. I want to be for Cody and got trouble with Memo. Buonis is in the passa. I ain't one quadia. Was someone so young, crying. Don't see a go account. Ninty and my ASS, no, a buy a year before you may emu. So be invested BB, obedience cash BB now, a be a buy a word you may could not one more sure and say, oh, bet you are saying this enough. Ever better than a china, papa, your cobra, you say, it didn't see a mass no, a buy a year before your bram. Sigapa, Medasi, who was upside the met me you and one say, and you part dream bonny waiting, and you pray. And you say, I broach him, so was I broach him, maybe because one I can send the pie in a nip and I don't know, one more say, and the brandy I've been born in a being you want to. Mo, on the abrofo. Okay. Oh, young Yanko boy, a pet. Okay. Oh, now, Obroni, and the brand is a size is Sieno, near the fruit panel, and in our quam. And I never quite say Nipa will be asking. We are so Timia, and you pray number one. Okay. And you bring the Sessa Bonnie, the back, and the young Pomeran Semuno, the only chato. Oh, what is us here? And you know, from come home, and you are no way more crony near with some idea when I didn't have the chat on it, and more than mere Upia dear. And the son and ransom to Nino, and the bread and the bottle. Will be the nip priest Bibiano, on yet. Brony, sir, or no, I say. And she said, I'm also. It was so clear $1. $1 no, or no more pepe. Okay. Bibi also here. Brony near the baby how. Almost a bonny de obebia, said the Ubusano. Bonny obebia, and Nibro will be a brofuna, Nibra and be or moody. No more the other day. Eh, Cacrabi. Okay. So, oh, we hear. Okay. Ghana, Africa, oh, here. So just here. Now, we hear, and this is a dear. Oh, when you go on one, I'm with you. You see a money and you have money and now for the brain, a bush of Bobby, which you know, didn't come up, maybe call her that dear, but only using your meaning. The echo. So, Brony, we will hear you. Who's a more of a social? No, social welfare. So, when you do Macura, your mother bitna. Okay. Your mother Tarieshe. Bosumen sono. Bosumen swan. Now, your baby bigger cry. Ebia. $500 and now $20 for two bottom. Say, when you come to be at now, be Uncle Bokro, no, me at the Adino. And we are hearing you. You hear the piano, the sooner the dear, Nisaka. Oh, Obi Juma and by more Ghana, I say, are you a damn bedroom crown? I had the amount. When you're dying, oh, you open your dad, and wait what you are that, wait my you be out to say, and you may be a man come amount. And the millionaire, yes. Okay, and you bring a coffee in Abba. Now, you share a year being so. Say, oh, Cassa, you might say, on bet me their court and as on be on bet me. And see demonstration now more papa. Who wouldn't say, Uncle won't to an amosenka, one more air fan penny for ye,
do woman man a woman penny for no heading na say oh saying na nhihye yakọ ye bo enyo so entie ye kohunu omo da no omo ye san nhihye ye no ne ne wo matena kanka wo ni se nka sa asumbo basabasa ye we nyina nka enkoso yo isika me do say unse ayi de tiere say ani bre no e woni pamu a omfa enyema nguna kwam o ma no kura nya adwuma omfa mra nya adwuma so aha ayi o wadwene eni nyansa bi e woni tirim uka Jeremiah chapter 4 no verse 22 a awurade se me manya gimi woni me wo ye mankwasiafo oni hurumu no ye bone hu anyansafo ne papa ye de wonye so edi bone hu nyansa e woni tirim e woni be tim kwa baba so di usika no nhuna chiri nti na enu nti wo se wo protest e je se wo usika no e se wo protest e wo so mo ni bire e na wo ko nsusu a ye bro edi ba bi be di asumdwe be ba ne se wo di asem no be court e na de kopie court nso a wo usika na ko di adwuma no se ka prem ho e na bibi vo nsusu no ye di sika e na di asem ye di nam na yi nam edi wo kukuru sika bi ko ma judge na no ya asem no munumuran e na ya mo frɛ no police case why no police case edi ye betu ya sheda na ye tu sheda busumienu next month ni ye tu sheda wo ha na afia ba sa na mfie num aba afi wa papa na we je chiri na se o che che de mo mu fasika ni apostle ye de yansem boni wo nyansa ye de yansem ne ba na wie ya no afuto ben na wo de be ma eye mpanimfo eye Ghana hanom eye mpanimfo a wo mo da anyuma ye ku akese anu a ba no se wo sen hihye ye bi o wo so mdi gu akwam de bu afoforo no mutimi bu o mani gu so no afuto ben na de be ma wo yo sikapa mi da wase bi o nyame shira pa woni bibi ese afutuo nsakre nipa eje se nsohwe Proverbs 12:1 wase odo atene no odo nimdie ye otan nim ka no oya aboa verse 15 no so say Proverbs 12 now verse 15 wase wo jimifo bia ne kwan tene wo de so na de oti afutuo no ene oye onyansafo hwe Ghana ye mpanifo ne wo ma ye wo ma no nyina no se ye pese ye ho toye ne a so ye nti afutuo yemfa emra enya dwuma yemfa nokore enya adwuma die nasema ba wode ba wo hwehwe mu no ti se de black yivo yi black shirt fo edi abai mu nhwe mfa ensam no mu akwam ema nokore ne nya adwuma na de ni sika wo bia no mu nhwe mu ntwiama no so mo de mra nya adwuma na nokore koso a asomdwe ba enti mi se Ghana mpanifo pa efiri soro ebesi fom obia ani biri bone no mum ye nyimfiri ho what you say ani bire e the troubles owuo yare amane bebire na eba ani bire se ni bebire ani bire ko ba no obi ekukuru dai mansion kakraka no de esi wo enkofo sika no wia o man mu sika no wia no de akosi mansion cars papa Rolls Royce no mu ne Benz akese ne Toyota akese Land Cruiser V8 no mu ne ade no mu de dem o mu nyina krono ebi ani o sa ni baby pen fo bi mo sika no mo de aye sa nya pade ri bi timi sra Ghana fo wo mu nyai na e de o ni pa obewu wo be ja ni ma nyina wakọ ye sika no kwai e di unua e de wo mu a fa ma no apostle for telephone number etu ejama yo me da say apostle adma prempe me number ni 0544 262614 0544 262614 and 020 70 20011 020 70 20011 etie boni arefo di yankopon din damase bebere sin munya brama ye yo nyame hyiram na mo nso aba enya kese o Yesu Kristo dibu amen. Amen. Everything for aha and a brother my kwan my dey dwumadi yi nkoma twitwi esi subscribe to our channel so when you like videos na share ebi mo nso so obetimi follow ye we IG page @gh_ na emrepam ye de madinche ni nyina eba ababetu edwa ede ama me dey dwumadi ho cha me din ene APS kapa dasene ye besa ne share makram
cha on say me catch o say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade cat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira